tariki 18 Gicurasi 2022 ni umunsi w'158 w'uyu mwaka turimo. Bikavuga ko hasigaye iminsi igera kuri 227 kugira ngo uyu mwaka ugere ku musozo. Uyu munsi ahahise, niki cyabaye kuri uyu munsi mu myaka yahise? Tariki 18 Gicurasi mu mwaka wa 526 Mutagatifu Yohani wa mbere yeguye ku kuba umuyobozi wa Kiliziya Gatolika ku isi. Tariki 18 Gicurasi mu mwaka wa 1643 umwamikazi Anne, umupfakazi w'umwami wari umaze gutanga Louis wa 13, yahawe uburenganzira bwo kuba ategeka Ubufaransa, nubwo byari bitandukanye n'ubushake bwa Louis wa 13 wari umugabo we. Tariki 18 Gicurasi mu mwaka wa 1652 hashyizweho itegeko mu kirwa cya Rhodes ryakuragaho ubucakara, ariko biteza akaduruvayo ku buryo kubishyira mu bikorwa byananiranye. Tariki 18 Gicurasi mu mwaka wa 1792 ingabo z'Uburusiya zateye ahari igihugu cya Pologne kuri ubu. Tariki 18 Gicurasi mu mwaka wa 1802 Ubwongereza bwatangaje intambara ku Bufaransa. Tariki 18 Gicurasi mu mwaka wa 1804 Napoleon Bonaparte yabaye umwami w'abami w'Ubufaransa. Tariki 18 Gicurasi mu mwaka wa 1828 urugamba rwa Las Piedras hagati ya Brazil na Uruguay rwarasojwe. Tariki 18 Gicurasi mu mwaka wa 1860 Abraham Lincoln yemejwe nk'umukandida ku mwanya wa perezida mu matora yagombaga kuba muri uwo mwaka muri Leta Zunze za Amerika. Tariki 18 Gicurasi mu mwaka wa 1864 muri American War of Secession intambara yageze mu gace ka Virginia, ndetse icyo gihe imivu y'amaraso iratemba cyane. Tariki 18 Gicurasi mu mwaka wa 1904 umuntu witwa Brillant Laisoul yashimuse umunyamerika Ion H. Perdicaris amushimutira muri Maroc. Tariki 18 Gicurasi mu mwaka wa 1917 Kongere y'Abanyamerika, Kongere wayegeranya nk'inteko ishinga amategeko, yatoye itegeko ryahamagariraga abasirikare b'Abanyamerika kujya mu ntambara ku mugabane w'Uburayi mu ntambara ya mbere y'isi yose. Tariki 18 Gicurasi mu mwaka wa 1931 umupilote w'Umuyapani Seiji Yoshihara indege ye yakoze impanuka ubwo yageragezaga kwambuka inyanja ya Pacifique adahagaze, gusa yaje gutabarwa n'ubwato bwari bunyuze hafi y'aho iyo mpanuka yari yabereye. Nyuma y'amasaha 7 iyo mpanuka ibaye. Tariki 18 Gicurasi mu mwaka wa 1933 perezida wa Leta Zunze za Amerika Franklin Roosevelt yasinye itegeko rya Tennessee Valley Authority Act ryari rigamije gukumira imyuzure yibasiraga iyo leta ndetse no kubaka ingomero nyinshi muri iyo leta. Tariki 18 Gicurasi mu mwaka wa 1982 leta ya New York yakuyeho burundu imikino ya nijoro ya baseball, byongeye gusubukurwa intambara ya kabiri y'isi yose irangiye. Tariki ya 18 Gicurasi mu mwaka wa 1984 ingabo zishyize hamwe zabashije kwigarurira Monte Cassino mu Butaliyani mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Tariki 18 Gicurasi mu mwaka wa 1951 umuryango w'abibumbye wimuriye ibiro bikuru byawo i New York muri Leta Zunze za Amerika. Tariki 18 Gicurasi mu mwaka wa 1974 Ubuhinde bwabaye igihugu cya gatandatu cyagerageje igisasu kirimbuzi. Tariki 18 Gicurasi mu mwaka wa 1980 ikirunga byavuga ko cyazimye cyitwa St. Helena cyarutse inshuro 3 masaha 28 muri leta ya Washington muri Leta Zunze za Amerika. Tariki ya 18 Gicurasi mu mwaka wa 1980 nanone kandi People Republic of China cyangwa se Ubushinwa bwarashe igisasu cya mbere cyambukiranya imipaka Intercontinental Ballistic Missile. Mu gihe kandi tariki 18 Gicurasi mu mwaka wa 1990 Ubudage bw'Uburasirazuba n'ubw'Uburengerazuba abo bombi basinye amasezerano yo gushyiraho ifaranga rimwe nyuma y'uko igihugu cyari kimaze gusubirana kikaba kimwe. Tariki 18 Gicurasi mu mwaka wa 1991 Repubulika ya Somaliland kugeza n'ubu itaremerwa n'umuryango mpuzamahanga yatangaje ubwigenge ivuga ko ivuye ku gihugu cya Somalia. Aba ni bamwe mu bantu bavutse tariki ya 18 Gicurasi mu mwaka wa 1836. Ku itariki nk'iyi havutse Wilhelm Steinitz. Uyu yabaye umukinnyi wa mbere watwaye igikombe mu mikino izwi nka eshek
cyangwa se bayita cheese mu rurimi rw'icyongereza. Ku itariki 18 Gicurasi kandi mu mwaka w'igihumbi 868 havutse Nikola wa kabiri. Nikola wa kabiri niwe wabaye umwami wa nyuma mu bwami bw'abami bwa Rusiya babitaga abatsari. Mu gihe kandi tariki ya 18 Gicurasi mu mwaka w'igihumbi 872 havutse Bertrand Russell. Uyu yari umunyamibare w'umwongereza. Tariki 18 Gicurasi mu mwaka w'igihumbi 1918 havutse Karol Joseph wa Gitria. Uyu yari Papa Jean Paul wa kabiri cyangwa se Papa Yohani wa kabiri, ari nawe umupapa rukumbi wageze mu Rwanda. Nge nitwa Shadadi Habimana. Reka dukomeze tubane. Gukora subscribe ni inkunga ikomeye kuri buri wese.